sinceramente. Dimmelo. Dimmelo. Dai, sii sincero, te lo giuro, non mi offendo. I don't understand, guys, this language. Dai Alessio, sì o no? Se ci becchiamo da qualche parte nel mondo. Io di solito non ci provo con gli uomini, però con te, sai, farei un'eccezione. Ok. Dai, seriamente. A me cosa avresti detto di no, una donna? Cioè, cavolo. Lo so che ne hai tante, però... Io ci provo, cosa dici? No? Cioè, meglio stare solo o con me? Guarda, Marius. I can't see. I'm blind. I'm blind. Ok, me lo prendo con la forza. Così mi piace a me. Ok, capito. I go, bye bye. See you soon, baby. Hajde, Marius, hajde, se spomqinjeri. Questa i bash për... Do lek me kare, do lek me. Allah, Allah. Ua qa lope. Do lek. Ta kisha fu telefonin ke ujti, si thone. Ta fu sirë ke ujti? O Angji, po m'kelon pa bufo, Angji, a do m'gjush na i gjo, zemrë? A do m'gjush na i gjo? O Angji! Ute, jo, se fusnu, jo. O Angji! Allah. Ma marrë se do leke për ne. Sa leke merë femrave kë, do ma japim mu falas. O Angji! Allah habibi! Hajde pra, po hidhe me të për ju. Si flutur jam. Tërmendu mbaj. Bëtha si buar. Pa kari, pa. Pa ti thash me hykti se unë doje me mëllë në Nuk na qinjëri, jo. Mos u lau. Hajde të shion fort. Du me bëne video kështu. Pa? Po ti qa po bën? U bëre gjelozë ti nga pishina? U bëne në ti gjelozë?